Ntukingine ndio kwa na weekend nkumedia mantu mwanya redirite ijai karika miru na kinyome ya miru kinde tuchietu na ya iya mwaya ratu ekirite orito kinde tui. Anto banago kunyumela drova kwa dhiro gaitie kama tete anto mirongwena. Senator wadharakanithi mwenda gataya kuboriria nja kiambi matanka ikiuria borithi bari kiochonkoni bobwega. Neomparande gurune kuringithia nkurukia antu milioni nyagatanta ithatu na kukirikana kaunti ya Meru na yadharakanithi ni mwire chinyele thupunene. Nonto murume mwechogoria kwithirwo nyumba nyuma ya gutheta na muthuganirwa wa wamba. Mwana nyoto madithi oroberu ene purity Richard na Nteto PHINEAS. IMAANA na Nteto cheru da mwikamberia da ichuchongwa. Anto bana ibati bakwite na bangi kwa tandingango nyuma ya ngari muthemba ya Land Rover ekamatete antu mirongwena bagutumira kwa ntere cha dhiroga itegeme north nende kurekana ngari eyo kamatete nkurukia kithimi kuringana na ndetari munene wa Nyambene level 4 githu wa Shira ni ati antu mirongwethatu na baile bethirite nende bakiwa tungata ende banana kire bo bethira bakimatuka kondene chipitari nene ya Meru bena ngurario inene ntide bangari chamira ndi boretwe wethithia ngari na njira yagirite kena kurigeria mitino taye. Dennis Mugendi na utwambirie chu na ichakeba. Buna kiriro ni bio bikwigikanu na gukojiro rukiri matheni jitha ithatu hospitali ni ya Nyambele bofo mushini o maua. Antu bagikinyithwo gututira uturo bwao kumani na ngari ya mira muthimba jo Land Rover ko barunda athiruga iti ndiria bakwinamite kumitua ntere cia kiraone na bo bakirikana bagwikinyanirite kute ikwasi nkuniene untu mwankanandi baria batete uturo bwao bakinyite banana na bo bari gwatine bonene ngari uye ya ikamatite antu bamira nende alafu yokinya antu au litia skuru to karibururu tukiura mira betha ndebo biashara mira iro to ibongari yaruka iro to na matuki na mato atiri mangari kwa ne kwaluka ikwaluke ko mamira pamoja usoka ringe ukira yukaraka itawa lakini antu katwika pamoja boko beko mamiro nyingi komongo tukiruta to yukiria komongo kwatwika pamoja bakwite na ingwitikia no ithe yuka matite antu around 40 Land Rover yeya ena ntongi nombere kuthiria antu babaingi muno na Land Rover eno ya URETERI wa ekenda kwa ya shoke kwa watu ya stima ikarungama. Siku ya leo tulipo masaa ya asubuhi tulipata watu ambao walikuwa wamehusika katika ajali ile tunaita mass casualty accident. Kuliletwa watu 32 ambao walikuwa wamehusika katika ajali mbaya. Madaktari wetu tunawashukuru sana, waliweza kujitolea, kila mtu kwa hospitali aliweza kujitolea, na pia wasamaria wema ambao waliwafikisha hospitali waliweza kuwashughulikia. Lakini kwa bahati mbaya wawili kati ya wale ambao walifika wakiwa wameaga, na wawili ambao walikuwa katika hali mahututi wakaaga wakiendelea kuhudumiwa. So kwa jumla watu 4 walifariki. Lakini kati ya hao wengine wanaendelea kushughulikiwa kwa sasa. Kadri mnavyoona tumeweza kupata kushirikiana na hospitali zingine Mudhara, Mutuati, Kangeta na ambulance zao zote ziko hapa kutusaidia. Na kuna wagonjwa 8 ambao wako katika hali mbaya ambao wanapelekwa Meru. Hao wengine wanaendelea kuangaliwa. Twethete kutumira okinya skuru ya thero tereba achiria kuangare kuria ambureki kuma uro imatugire ameringe thiethe iro kuona baba ingi be kura maiyene lakini ono tukukare augie tene kya mbere
no ngĩomwe itorere nya tegomethera indi nginde ya kumenyera onao nde ngocogere inya Mulungu katho no toba gwethera inya ndeo no toikuona baba ingi betho bateo nayo thirikari ya kaunti ya Meru ikiromba gutungatira sibitari ija nyambene level 4 kuona wandisi ya arume awangavana kabira Mwangasa ndaromba tu na kweteyo kinene no nto batu tu ya kariba egembe na tu na sibitari iyo yo ithere kiundumia anto aba inge within egembe central egembe south na kuntu konge ko kuinge ndaromba sibitari nya kukiombe ka expandwe no nto makarika ya karika o daktari baba ukare hapo ngoba kwebura kukubatara sakadile daktari bongelo sibitari ye kabisa kiri ne ngari cia mira na bobarirwa ni bathingata mawatho ja barabara kenda kweberia mutino ta juju temete ntame wakaji wetu na hata wanaofanya kazi kwa hizi biashara za miraa kinga tunasema ni muhimu kuliko kutibu. Tunaweza kujizuia kutokana na ajali kama hii iliyotokea, watu wazingatie sheria za kitrafiki na za barabara. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari ni Nyambere before mushine o Maua, kaunti ya Meru. Pale kire para baringe kite na mutino yo. Angana kuna ati onde boridi bandikeri beti tena mbere guchunko na kaumo kayuko kemuchiacha na mubiachara renkuma kiambi matanka ora okurentu kwa Jumatatu na ndi seneta wa kaunti atarakanidi mwenda gatayano reti buridi ba kuri kyo chunko ni boba te utonyerwa nikira kyomba kubangaratania katayari wa kiguke kiambi kina byure bibinge birabibatere ndi kwa tamachokyo akwara kendera kulungetenja kwa kiambi kuboreria Nanjeu Anthony kathenya tete na mbere na kuthingatira ronero kumanja kwa matanka Karen Nairobi. Kagita kala polisi kuma kitengo kia DCI thiete na mbere gusonko na giku kia muringi biashara olale nkuma kiambi matanka seneta wa kaunti ya Thaa Nithi Mwendaga Tayani aulitie polisi no kuthithio sonkoni bobo na njirele batelie na gutigera gutwa gutonyera kuthukangia family ya Thaa Nithi na family ya Tharaka na family ya Kayongwa spasi thaini nkwaragia na thanta kiriero na mwekurugira na riwagina bothe ndaberi tumerie tunenkere thirikari nafasi baro uchunguzi bamenye exactly kila kia upakura mwana wetu tutikwenda element ya ni compromise kana ndete na shonde job turenda thara investigations itena ende alienation ya no tutareko turenda ukweli na tumenye exactly kila kia upakura mwana wetu kutena ende bias na DCI na baru wange bonde ngwetegena nto wero trained professionally trained na ngwetegia report ye kaume munde kana ile kauma kakita kana kauma no tukemenya kyakyo bakura mwana wetu i report acceptable kile both parties na inero mbale yetu ngwetegia data trust na body baba kurodo chunguzi na nto trained and professional with the report ine kauma na naigatwa acceptable kile ile family matanga na chore bonde na kadithi na Kenya mzima. Kulingana na seneta Gatai kuke matanka negetigite bile bingi na bile batele gusokua na wirigiro atikire muthia usonkoni bobo kaumo kage kuke matanka gakethiro gakimenyekana nonto muntu miaka 50 muntu very young muntu very serious na muntu wai na inya nonto ntwire miaka no yona menyete matanga kuma omuzire kitate yesango ndara kwa matanga mamete sibitari so ndatuinichio ntikwenda guspekulate mbimbi kumurete katunengere polisi nafasi bamba guchunguza na watu nengere report. Senator Joe wa kaunti ya 13 na uria kwalagia kagita kala thiungirite nja ya matanka gukinya pole jiae kilenjeno aliuga matanka ole basindanaga nawe mwaka wa 2007 kile gite kia mujume ethiritwo wa kiguni kinene kile kariba kaunti ya Thaa Nithi muno kile gukire Imwana na usinse mitole ya ntoba ingi gwetukira iwanda biae Kambi arari bigger than life maisha make mare kinya kuruge maisha make nonto mwana yo my young brother kinya ke muyi Kambi aruthete di network ene muno kinya kuthondeka ritwa ke muntu nkuririkana one time twarongi giteke mujumbe na matanga 2007 lakini tingido takuruka matanga takuruka na intakuruka lakini kuimanyiri wa mwana kwa wetu matanga nonto nyunta ina kenya kwa na matanga jiran support muno tatu wetu no una tutitira nanwe machanga chokarula network ene muno kinya ma industry wacho wakinya workforce kana ntubra matanga mwete ko absorb kinya maisha ni make wera
industry make maruthite na baingi muno baketha batharaka nithi so imuntu wari na tachire muno kiri antu na achoka kire campaign ciake cia kureta kinya munyo gutacoka kana kandamu no twita nguso muntu bwana kashikoro birere muno biri antu batharaka ino yonde ni product ya matanga ajiro akithomithagia antu na no aretia kinya Kenya mburi kinya munyo kuguro thairo Kenya mburi wari no into no Kenya mburi wari tharaka so imuntu rieto ra kerega tura miromoni yantu ki mathogani mantu kagitakala ya muno na ture mugongo wa tharaka nithi itukugo tunyirito muno na muntu no wage kinya migambo ya kuwa bora matanga tutigagite no ntu makwithikira muno saidi kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Right, para iriana ndiye dirite na mbere kone kandi guru ya Kenya ne ringithiti antu nkurukia milioni nyaga tanta badatu na nyuma cha kitaka milioni ile tanta ithano county ya Meru na Tharaka Nithi ni mocha county ile meri nempara kire county mirongo ile ile chionekete ndi kunyeleka nkuruki thirikari na ndi kugeria gukabanira na thine una njira mwanya burane ndi kwire kire tairi bioterio na kinyarowe kibarabanyelekete mondiketo Nteto Bonfils Mongera na Otoni Nkuruki na kweno batu bweru bya mpwe kirenteresha miruru kuretera hotelo Isiolo na nteresha kaunti ya Tharaka Nithi irashankire na kaunti ya Kitui kolinga nawe minister ngwata East Africa na Nteto Shendo Andasal Bi Rebecca Miano na te kaunti ya Meru kaunti ya Tharaka Inya kaunti ya Embu ni mwe kaunti ya 13 waja nthegorone irambura uthime kethro itingana anto baba ingia mwandethia Pedro bakianga impara mono. The number of people recorded currently to be affected or are food insecure in Kenya are 4.35 million. The number of children affected by malnutrition is about 960,000. Te empara ya nto akirio kinyendethia na nyomusha kithakano ndeta kwethuria kurira metho kirinteria nyingi aja nthigurune thine yonthenio yumanito ntuba kwethura kwa miaka 20 ithiri nthiguru ya Kenya itarara yagetia mbura kaeri kwa season ithano muthingatanio 2.5 million wildlife are affected and we are working closely with the department in charge of wildlife. Between September last year and up to date, the government has spent about 1.4 billion in terms of on-site slaughter, where farmers sell the animals to the government through KMC. Animals are slaughtered, given to the farmers, as well as the money. Mnaku kumane nontubo thirikari Kenya riuganije ninagishokio. The interventions that we have include food relief, we have water tracking, we have nutrition, treatment for nutrition, provision of livestock feeds, and also even cash transfers. Ntomwa kiriogo nagona munyakaja kwethurina bimotorirene norito mbere thirikari thuri kinyiro tethio bwayo ukareka motori okwethirwa kinyaririka kana nyago kwimpara no tigarite thane kithanda chuburiene gwaku ke reporter Ntoshero TV kumaja kengina kithoke Nairobi Mbita Bonfils Mongera. Right, nore wari mutungiri abaraba ingia kirembunge ndiru ya Meru nwe Victor Karedi na manete mukarigite wa kanjo ya mangamana anwe igoro no ntuboke kudhiria nende mbunge ya Senate akiwa ati rise nwe wono kirie kama na kaunti ya Meru. Karedi aliwa boy kona ni ya mbicha endo kukirembunge ya Senate akiongela kaunti ya Meru nionende kudhira kela kwa boboy nongelete ntaira ira nende mbika kudhira itumairwa kenda kureta urumundene ya kaunti ya Meru. Wari mutongiri obara bengi mbunge na Meru no Victor Karedi na ina chumiritie na kudhu akiwa ne ibu mono kona mukaririgitwa kanju ya mangavana ni Iguru akiwa ati mutongiri omugongo ni wono kiria ngavana wa Meru kumage seneti aragite Meru teje etibuli kuigugano kia tongeria no nduja kona nyombe seneti ede kuirunga Meru yongwa edithire kura ne atongeria ndwarire chithrete ikiarua muno ne chair wa Council of Governor wa Iguru urao wa Kirinyaga ire ikuo ibo batetherie governor wetu wa Meru
batongeretu i president kia kwantiko na ikibwa nontu riu ni umuna ku rubbish senators bonde bakethira tu abatwithirite card nyakithira mante impeachment i political kotibati kwethira kwi so obvious ati senators abaira wapo bati kubwithia batiumba kuona na metho yo kana bathikira na batumira akiri yo araugitenene kaunti ya Meru no mwanka MCA betho bagitangwe na ngavana nikenda witina mbere betho bukionekana kutiumbikana under whatever circumstances tutumaira katibere reo assembly ritangwete na governor kana governor ritangwe ate na assembly. It is impossible even for a half a year kutiumbikana. So iromba riakwa ikwithira kwina antu ba Meru ibe kwa mbere ya mantu yonde nontu in the end utewa karikana indo ya na chiare kuo biantu pombikia kurikana ne ithima barabara kana mantu yangi arantu ba Meru beterete muno yomba kukarika within community chietu na leo gitempatho iji ni gutuma kaunti ya Meru getathara muno kimandu ja witina mbere ndwa each everything chiku at the county level already need to constate so much non to process their budget making itaambiriria to the best of my knowledge na inya kwethira CC bataombere okurukua na chief officers obviously itebibio ndai bithara biena nguya kurita so rebika diria mweri umwe ile thatu all these months manto yota operational ipigwane na kire antu ba Meru na nikenda kuthira thineji ni gutigira mubunge senator na kinya MCA nondo bothe bathuriri ngugi imwe bonde bakona kigina kira bagaitana kingugi oni ntoire kuwa for many years even before by MCA the lead of majority ntoire kuwa just like there is CDF ikwethira kuina one fund na ikwethira kuina kintu kirutererwa senators non to job description ya MCA ya MP na senator either Imwe. They all represent, they legislate and they oversight. Na equally kuke ya kwethira tika a constitution CDF ya kwethira tika constitutional then inya push ya wekira inki na choki constitution should all happen together. Ngiripotera Weru TV Betamuturi Murioki. Ndo mrume omwena tinende taradhara ene nyuma ya nyumba yake kwetho ni muntu kumenyekana Robert Mwiti ontura ya karima chogori ya keri na ndi kibandatu wa URETERI arari thokone ya keri ya chokani ya migambo na muthuganirwa omo wa mbabwa kirato ura nyuma ya bune ndi URETERI agita ko Mwiti na kwethia nyumba yake aturi ni batetete bune ni onto bamonkio yotirombere korwa kumania na barabara kuthuka gari ya monki yarimo kwithira ndi kinya Ntere umati mugambi na ripoti. Robert Mwiti umwe wa atori bantori ya karima wandia chogoria atigitwo agitaraga chara ya magiri na magiri ma mbeca bobo nyuma ya nyomba yake kugwata mwanki na kubya yonthe na kuthira muthenya we mundiriri tiyo igukinya kintu tara mugwanja no ana baire bejerere au bambere rugongo ruria nyomba ni kuya ndamuria kuna nte kuona agende kumbonera toko ntamiona ndaure ni gukuga mbu ambira mbu ekugwa kabakira leu tirondeja ninkeneonera na metro makwa nkenethira nyomba ni mperu ndegwa kwa ndona mwankie guruguru ndawo nuntu nanibira ndi atente funda ndakomenya ni ate gukuri ngenda komenya ate gukuri ndaumagana na rwero mpumagaritero nyomba muruanyu kweko yano ntojo ni my cousin ngwa nyomba muruanyu kweko yani ndagitanirie na rwero ndeja nkeja ndari nkwigwa zima moto ndi nduganio na ni ambulance itetie ukithuganagirwa kuri na muntu bithiye nyombe no ya Mwiti augite iba kuri na gichanga chana muntu mwe thokoni akeria nyuma ya kumwona na iratu byake birabya urire nyuma ya nyombe ni yake kubunjwa mweri umwe muthiru na nyuma ya kagita gataikara jara ringirwa thimu kwirwa nyombe yake kugwata mwanki araturi bakuga kuri begirwe na barabangi kuona muntu akiuma nyombe benu nuko meda ino kwe mora kandona ekreta ira tujia kwa neji to ogitia gato koronde kagerwa ngari keria daino muda ko weja wekreta mwira ira tuireja kwa jongwa ngoma yonda muruta ira tu
Nkomutaira to amwana nkenda kumuringa mwere nire amonyoka kena kutoka. Nkuringa gadi muna unke wa nyombe kwa tamonti. Na nyomba tia kwende mironde na mokakana kanana. Ni mironde man solo mbijande ndeze nkanyira na utaoni. Ninde gwa kwankeruga ne mbegwire ngeti arugolwa. Ekaikara tanda kinga jiro guya ingwa no kam ndende nkiuma kajane togo mbonire nkiuma nyomba ne nkiuma kwa nyomba no kambonire mwanki no kambambirire kuga mbu ngetaga ntu bakiaraniria na ndeki ba Nteto bariuga nyombeni amweti tikebya gugatwika agicima moto kiombire gwikinya bantu aguo indi gitira omba gwikinyia nonto bwanjira na nkinya barabara mbarinu kuthuka ngekinya ndende obunjira tembega nonto yale merale ne yale makweja ekole makweja ni baba mebira ya kuju amba kweja kwalia mwakire mebira ga kuju nyomba no ekwejaga sima moto ni onda mikwiro mala itetie ni ete ko makonu tubarabara totembega totekerwa malomu na kajira kaga gutonya na kongariete kugejaga ne ungari yati wona la barabara ni kenda mebira eja gwekera loji amwena atori gwikinyia kenda gutetheria nyombeni amweti tikaombe kubya buruka na kuthira gutire gintu baraomba kuonokia nyombani nontu bwa mwanki kunene kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Maraha mbitagwa Mateni Mogambi na nikumira kenda tunende tukwitha tukiona kanya kakunoka indi njokerete oringi na Nteto ingi Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy Timao tulimiru nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru acha Islands Academy turi na arimu ba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugimba bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nontubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirigere na 2023 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni ontubo wa Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Hello my friend. Hello mdosi. Yongo umeswara mpesa? Nafanya shopping kwa muda wowote tukutane hapo kwa nyumba. Mdosi. Hii ni nyumba yangu ama ni nyumba ya nani ndugu yangu? Hii ni nyumba yako bwana. Sisi surprise. Hizi vitu umepanda ndege ukakuja, umeenda unilondi ama umetoa wapi? Hizi vitu hawezi ukapata na hawa ndugu zangu. Acha nikuambie mdosi. Ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Jackmart Electronic. Ndio mimi I salute. Urain tobia tora bia kubyo tumira nyumbana kinyabyo tumira nguene. TV, ufa, ombieta, speaker, microphone, fridge, battery, solar, generator, mixer, blender, guitar na intopinge beyond the electronics kuma ki Jackmart Electronics. Likane to ndase kinyangasi, baiskeli na kinyametha ira seto coffee table. Hii TV ni unanga kwa TV. Hii unapata tu hapa Jackmart Electronics mzee. Torema wakasiongo, ureshe kinain opposite Bread Fashions. Jackmart Electronics utebyo wenda biura. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited erendagie Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice iri na shama endhongi mono na nikuonekana ndukiene shionthe na magolija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style.
we have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Meru College turi mutindo kangangi Royal Business Park karobene nyanya mwekana jua Mega Supermarket mwekana jua bichichia NHIF. Meru College nitokukukua togeni kirojukania bwa Januari mwaka jua ngirijiri mirongo eri na idhato bure bwetete nambere. Nitowe janaga courses taiji, School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana mantuja urembo, School of Business and IT, biashara na mitambo ya computer, School of Design and Fashion kana utumi na mekire na School of Civil Works mantujia waki na ubundi. Nitujukagia ditobaria batikinyete grade chia kutonya university. Nitoejenaga courses chia computer gotemarei kiria ditoba diploma. Lagi chunchi kia mirongo enana kia mathomo dieto nijaotea na ubundi kana practical. Meru College nituchuaga ira ditobeto internship. Tore na nyomba chia kurara na marijeto nija kuguna moko juaku. Neukomenya manto nkoroki na otoriongero bichine chieto kana otoringere dimuiji 0719-244-244 kana 0718-081-317. Meru College. Skills in marketable courses. If Tekra was 100%, I used to just breathe in 5% of her brain, because she was so smart. You do God, but you do your part, you fight justice. Mystery of floating bodies in River Yala continues to deepen after 7 more bodies were retrieved from the river. Nobody had that right to take that life. It's a bad feeling. Terrible. When we got to court, we noticed a lot of surveillance on our team. Nikiwafikiria ama nione picha zao, mimi nalianga usiku mzima. Hata kama vijana wangu watarudi, lakini sitawasahau. This is the last door. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Ipe wali maragwe. Wali? Hey! Wewe, mchele madando hapo! Na wewe? Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Usijali, chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu. Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupiga simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu. Uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Bueno, ntobo kwithira tete na mbere kwatanira na unike Nteto kana batuki Nteto chieto ndine ndo andikithania bwarimi bwetete na mbere ya burapo ateithia kirona nkane ya bobo lya kana fertilizer DCC wa Imenti Central na gweta mwankira ne ndi bandikithia arimi ngiri 6 na mubango yo kethiro gita na mbere mwanka tariki 14 cia mweri ona kunendi iberigirite kwandikithia antu kinya bangi nkuruki Chibo wakanyakine Isabella Mutura nongelete kagitene kabare andikithania kiro bichichioni onto gwitanje kukurema onto barabangyo batikwidira bari michie mutugi kare na Ntetoi. Mutaratara jo kuandikithia arimi juitite na mbere maturene jonde kiri mongo jo Kenya kenda gutigira namba yabo ni kumenyekana na kenda bakomba kugunikana motete jo urimi kuma kiri thirikari akiaria DCC wa Central Imenti Samuel Juguna na ugite mutaratara jo jugateithia murimi na kinya thirikari ukethirio bia kung'ana kenda kurwana na kinyamara gia mparantu kushijite. Haya yote yatasaidia serikali
kuchochea kilimo kwa hali ya juu na kwa kutoa msaada wa pembejeo kama fertilizer na mbegu za kisasa. Kiria Nandi Njuguna ugite Mwankira Thai gicigo mbunge ya Central Imenti ni bandikithĩtie arĩmi nkũrũkia 6,000. Tayari tumeandikisha wakulima 6,241 na zoezi hili tayari linaendelea, na hoja ni kwamba wakulima wajitokeze kwa wingi ili wasikuje wakaachwa nyuma na wakakosa msaada au utaalamu ambao serikali inataka kuwapatia. Na wesibo munene wa Kanyakini Isabera Mutura na ugite tamashibo ni bagwitithia mutaratara jobwego business yao, akiuga mbere baretaga nja kwanja indi akiuga kaingi barethagira ene nja batiku mbere tureta anturene lakini twacoka twona ndi nontu bangi bakuya nayo uyu na bangi bakandi disadvantage tweta nture nja mingi tukethera bamwe batiku lakini twabatumirie bakuya bonde ofisine na twikiro cio ni 14 na murimi ugo nwithirwe na muciari ethwe na ndaka ithatu na ikarese ithanthatu na barometio mundu eka kana nusu eka kana kinya eka ijiri tukanijista muntu according to ara rimete no tutaitwe kuregister imurimi ugo kurima no kuregister ugo komborete munda utokomboraga munda season imwe toriuga for the last 12 months ugo menyo komborete munda miaka iri kana ithatu mastiro munda yo no kurima ariku no kurima na nikio tumatuga munda yo andikirwe kiri the sublocation aya munda yo juri na kiriba mwe barimi barabasi andikithĩtie ngono kaguna kila mtu nondu rimwe na rimwe antu barabena kaume ne barajukagia ne baratikaga advantage antu batina uge na barabena thina muno bakaga riu niko na a very good process no tunigutangazi bwega na niko natakari mipagatetheka na itukuga ibwega nontu bwathirikari kuturirikana nontu tabatu antu bakuru tute kuona mbeca cia kugura kinya bataraisa tulirima na tukaga gya kuria na nandi tugatetheka ngugire kwandikithia na turinja hatutethie nonturi bataraisa eza nja tukagairwa kuringana na uria ng'ana na listi no tung'ana nandi nkuona ote muntu ukaga nandi nontu kinya kuma witete kugera mukoyo Meru town na kilomita 40 abe otekukiro tutethetie muno nontu nandi guti murimi ukagia na thina guswa fertilizer tukarima twinde tung'anene para bareta kugira bakeja kwanda biao tukona bikiririba ona bietu bigakaraja biao kiripotera Nteto cia Weru ria kwaritwa ni Mutugi Kare Baitano rekwithirite na makarika yana kugimero bubwe ni antu bate na umenyo bubwe ya chiari baigembe boritune ndi kwithira bakele keboya na rabo ikiana bo kugimerwa bakere na chiari atongere bakanisa ya Full Gospel baruga kuranto betera bakirongo tekia chiari na wikiana bo konto kuro kutegrete na ni ogwati kinyakiro gimabobo mwiri Nicholas Chabari nachio nikiathogia kumagarukia nthaka iria iratanĩrĩtwo kanitha-inĩ ya Full Gospel Ntere echanto betwe kiongo na ara nabo oboritwe ibwega bakamenya atĩ gũtanwo atika kwithirwo kwina baita no iriku ukaya kwithirwo muntu atirutano manto omega maria mamba kumutethia uturoni ibwake muntura utani na njira imbega ya Kikristo imuntura ukamenya kwathikira aciari bawe antu kimona aciari bawe atanoina na mtura ukamenya uti utoro kethira muntu atike Mulungu na uti utoro kethira muntu atina kibomo Biblia ni kutana ana ni nyina ya Asia Bwana sifiwe wale akumenyera mwana wacho uteweri utoro kwawe lakini wote utoro kwako hapo utoro kwa indika utega bawele tue tutana ana wasoka to abaromera uchiari orore kuno idorota kanya na kuromera tabaku nikenda watu roboya akagitani wakuna bo achiari boritwe bethirwe baeritho muno kumenya ikanitha iriku kinya bakwira ana bo batanirwa nontu ikumenyekanite kwina imwe cia kanitha bandu kinya wethirwe chiutana ana baba iri batana kinya na manto megie untwire iburejire bungi ikanitha ritutania kanitha iriku ritutana na mungu akali kanitha ne mbere kwa maiko kanitha iriku
bageria baba tongoretie mutaratara ujo wotana botereino chanto beto kiongo bakiuga ana baba reketie na utaniro kanchanie no ibatanitwo na Weru na kogwa chali na baba tibatiri kwithira bakibachokia kaeri ontwireni obura na ndipo bakani ukarorwa ya bio no tu kinyamu wa mona otire bio hiti oro wa hiti ya obere na kana one ndabu yeke tuisa otano utikontano yengi ya yo ndo importante ko kaka ya ko bio yo kinyana tirai ko de to ke wa ati bige yo Nteto mtu era wani kule sio kwa na ndio wa mama ba na sio ba se progress kwa kwa mambo ya ndio tuongea ko iba udilite kwa ya ndio kwa bidii kuna randi kwa gara kana iwa ono Nteto sio na wa no loka ni kwa jai so yutu bitiku kuma Nteto kiongo North Petan class Chabari. Rais wa Ndegoro ya Kenya Ndaitari William Samoei Ruto natongireti antokire mambura yawe kirwa ndombe kirima bisaba burithi bagitengo ki administration police kana IP. Rais Ruto natarite mabisaba kwenda ngweyo rimuni nukiruge gashagwa etirita epera bato kumesiasene akiwa rais arena jeshi kiage siasa na tikwenda kutedwa ni mabisaba burithi akibora kibarite ngweyo rais na uketie kinyakanya kana kubori otederi ya Kenya kirwandi bomiti. Rais wa Ndegoro ya Kenya William Samoei Ruto natongireti kire mambura yawe kiro kondombe kire mabisaba borithi bagitengo KP yaredirite agita na mbere ntukweru ari ntere chembakasi muchine munene yo Nairobi. Akiaria Ruto na ureti omuntu kwirutaniria kirengwe yeke kendo tira Ndegoro ya Kenya niweta na mbere. Kila mmoja wetu wako na mchango wake. Kila mmoja wetu wako na sehemu yake ya kufanya kazi, na usipofanya ile kazi unafanya, Kenya itakuwa inarudi nyuma. Na waomba kwa unyenyekevu ya kwamba sote tuungane na kila mmoja wetu afanye sehemu ambaye ako naye ya kazi kwa uadilifu, kwa kujitolea, kwa bidii, ili tuweze kutengeneza taifa ambayo itatufaa sote. Oringe na ureti omuntu nende kwithira ikenera ngwirethirite akiathurairwa akiwa abo nebo bwateithia mugongo kwithira yekula. Na waambia askari wetu, sote tumekubaliana kazi ni kazi. Ile mimi nafanya kama rais, ile wewe utaenda kufanya kama askari, ile inafanywa pale ofisini na yule anatumia kompyuta, hiyo yote ni kazi na ni majukumu ambayo kila mmoja wetu inafaa tutekeleze kwa uzalendo, tukijua ya kwamba ni mchango wetu katika kutengeneza Kenya yenye itatufaa sisi wote. Ruto na riritie kinyamantu yege wandi bomiti akioria mabisa baukaria baitengo mwanya utetheria kire wandi bomiti irenjira yakono kerera. Nauliza wanajeshi, askari wetu wa polisi, askari wetu wa prison wanaoishi hapa Nairobi, watusaidie kupanda miti milioni 10 hapa Nairobi, wakiungana na kaunti yetu ya Nairobi chini ya gavana wetu Mheshimiwa Sakaja. Nawe munini wa rais Rigathi Gachagua akiaria kire mamburo yau na ureti mabisa baba tatunyere siasa ya bukoneka umbere akiwa rais wa Ndegoro ya Kenya aina jeshi yake ya kisiasa. Ako na jeshi yake ya siasa ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Anthony Akie ministro karibondeni eno bangani bodirikari nene Professor Kithure Kindiki na kathete Rais Ruto nontobokia kwirutaniria ukiria ministry ya ukaria. Siku ya leo Mheshimiwa Rais, ni kukuambia tu asante kwa kutafuta nafasi kuwa na sisi. Jana vile ulikuwa na sisi kule Kiwanjo, na vile utakuwa na sisi siku ya kesho. We feel privileged as a ministry. We thank you for finding time
to come and be with us and preside over this ceremony. Right, na nikumira tukatha tukiona akanya kangi kakunoka indi nchokereti oringi ukakiro kita kuraya. Mubango jo muri misero kujo kunyera ukarinde umaririte kwa kundu twa kuthomithia mantu jara ja mero jore bi Dreaded matunda ja grade 5 ete season ya matunda. So za off season fruit The off season fruit Nteringa kawa ndikuno ntofo kumare ndamberia kurema kawa gute mwaka nyajo mu tagura mu machine cia kwake gutetheria muremi machine cia mbeca inkai compare ke machine ira chimpota ginya kuma nthiguru inge cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium Meru tubui kwethera itwe tukuthithia chocolate ira njega Burundi guru yonze muyuthi no itengo yiko muyuthi no mbe gwitangu geje itinegana no kuthia bono kwambiria ndade nyoge kaira na kabuyo re otakwa kiazi totiga kuga otengugeire ondadi na ngugeire o na ndikuthira guku kuona itionana na mirimo itionana na rukuru na gintu giaku ya karakithiri no gwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite nkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira oiro rukaga tukara kumenya taragara nyombe mburi ibati kwithera kariata tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie nya hapa and down strawberry kwina na twitaga split na kwina je twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwa gwenda gwemwe karana ketho gweka ni twanda gwa tutati thoko ya makuyu na kuthia variation kuya rujuru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke mwisho kome ngokwera ndeke mwisho ne kauma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngari ro murombete no eka umariko ugakorokirwa ndene Weru TV kiri mubango jo muri micharuruku Nogo chwa sukuru ya Kinande rinokaria na ntwa maririte akuthomera ukangaika kairi Islands Academy timao tulimiru nandi ni sukuru iri na rekondi ya miaka 20 nere ri mutaratarene jo mweru jo kithomo jo CBC turi nyuma ya Toto petrol station mita inkai barabara ne kwerekera obistina chendisi ya Meru acha Islands Academy turi nari muba kithomo kieguru utaramu umenyeria na bairitanirite gutigira mwana akwanjorwa kithomone michetho ona talanta wetu ni gukindira na kwa mwana kanya kawe kiumbe ugimba bwa mwana ukaria bwawe ona kinyambasi nuntubo kamati ni tulikithitie ujukania wa preschool mwanka grade 5 mwaka jwa ngirije na 23 wikithia kanya ni bwitite na mbere ni ontubo Nteto nkuruki ringa namba 0791 200 067 kana 0720 530 091. Welcome to Highlands Academy, where a better future for our children starts. Hakuna kitu fiti kama vitu kutokea poa kuliko vile umepangia. Vitu kama hizo zinaitwa vitu bigi. Bonds moto kuliko pasi. Surprises bigi ajabu. Sherehe inayopangiwa bila hasira. Krisini bigi na inachacha on Go TV. Lipia subscription yako leo na upate upgrade free. Karibuni sana, karibuni. Niwauzie? Ugali matumbo batia mimi. Ugali matumbo! Na wewe? Nipe wali maragwe. Wali? Hey! Wewe, mchele madando hapo! Na Nilikuwa nataka kaomena na kadoma. Customer, usijali chakula yako tutakutengenezea kwa dili yako tu.
Maisha yako, mapendeleo yako. Tunukiwa na Safaricom. Chagua bei yako ya kupigia simu au data. Piga *444# au utembelee My Safaricom app upate deal poa ya kupiga simu, uongee zaidi au ubrowse zaidi. Nataka chapati na crips. Mala sausage. Nataka ugali na Right on, tulichokera natinende Eastern Region Commissioner Umwero Paul Roti Chariugayura idiri tinende rekione na kia kuingia ruterurona na kori ya dirikari kutigira utionto kwedira nende bai kuya kumani na mpara na chokete dira kinyakia rekia mantu ye gidi neo kariantere cha Marsabit na kinyisiolo kinyantere moche mero na kiwa untuboni untubakedira bakitangi kaira na mpue kendo tira nende ni bakurua na madina ya Miena mingi ya mwena wa irathiro wa bururi ni kugumiritwe ni ura rinene vuva ya gukorwa mbura itakura gwa kavinda ka miaka iri riu. Andu na mavio mari thinari ya kurwo ni mioyo yao kumana na gutura kwa irio na mai matheru ma kunyua. Giki nikio Eastern Region Museru niwe Paul Rotich augite wira wake wa mbere wa visire ino ni gutigira thirikari nene ni akinyira ekari onthe aria matari na kindu gia kuria kana mai matheru ma kunyua na kumava uteithio. We have the drought situation that is currently biting a number of counties in the region, and these are some of the areas which we are going to give a lot of focus so that we ensure that we reach our people and ensure that in areas where there is drought, we ensure that we don't lose lives. Wauguo Rotich niugite ciiko cia wikinai ni ikoretwo iria nyingi muno mwena uyu wa irathiro. Ino ni makiria ni undu wa ngucanio cia migunda ta mwena wa Mwea thiini wa gicigo mbunge kia Mberethero thiini wa kaunti ya Embu, ngucanio cia mivaka ta mwena wa Meru na ngucanio cia ithaka cia kurithia ta mwena wa Marsabit. Na varia augite ni ukorwo akivurana na ciiko ino na kuithiria kaimana. Areas where we experience insecurity, particularly the pastoral areas where cattle raids and cattle theft is a common phenomenon. I think His Excellency the President has set a tone that these are practices which should come to an end, and it must resonate to all of us, the people who plan, execute, and participate in incidences of cattle theft and cattle raids. We are going to engage widely and bring in other stakeholders and recommend for advanced methods of addressing the menace of cattle rustling. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akoro banjuri ncheke mwaranga ikana mpiona Edwan Kamundini bakuri ya chiari vedere nende baitia irana boni bauchoka chukuru kinyakitara ngarama ya utoro iri ogoro kurukini vedere ite bakiora kia achiari bane ndio tira utimwana akuidira aitia wa muchiore konekete kukiomania punene. Korona nkinya tongoria aba kanjo ya njuri nchege kuma kiri gicigo mbunge kia Maraba uritia chiari na nkinya menyeri batwana gutigira na bao bagochoka cukuru nyuma ya rutharuru rwa December cukuru ikerigagirwa kurugurwa kiumia kijite batigere tonto turadiriria Ndigonko aitwaugite kana ni twaragia tukauga mtu ona kiria Ndigonko teu utoro bukari na mbele atikarie kintu kiria gigateria twana kumba gushoka cukuru na tonto na kutwe na also ne badiete form 1 ni tukromba onabo twana tunde twana baraba udete igerio twana bakuri cukuru kandi baumba taburia we mweto wa dirikari mwana wonde aume kiradi kiu arari adi kiu kingi
Ngai Kanampio Mokarerigite wa Koroba bakiri gicigo mbunge kia Mara augite wanana barabarekie kira cheiti bonde baombe kuirwa cukuru na baraba takiomba kuirwa cukuru baombe kuirwa kiri cukuru cio bundi. Ona ole ate kaomba kodi secondary akaomba kwetwa ni kilwa technical school tontu ni cukuru jia gutedia anye tukoramba tontu mbesha jia ko ni irejire akoro bara bateragiana cukuru bara bereda bena ana batika barekerie batikeukia kagita akabeukia mbesha bari kuna jogwe Kenya alafu muntu otueka na gutembesha ikwoneka jia gutedia mwana gushoka cukuru bakiongera Koroba baba ugite wana chocho barabari mubango ni wa mbecha ciokuru na bari na twana bakumenyera ai bamenyere mbecha inukenda na babu batikagie bichi netuje kwa mune guardians balange bena bojo badomiragia na mbishi leo onekanite kumegoro mbecha ikwamberia Akoroba inge bakolala mutaloni babange netukwegwa baraba kogwata ndogo ndogo kwa ndo ndaraitokirite ndegwa twana tukiaria tujuju bakuga ati kimukuru kia miaka 70 nikukumbira ngature waganu riu no kwigwa rintu no itikodiwega endo andika munde ora no emwandiki wa Koroba bariuga kuma mbecha ini kwambiria kunenkanirwa kuri na Koroba mbiritie kurara mutaroni ntogona na nkinya kwambiria Nteto chingi cia gwikenia besa ja inua jamii ni imenyererwe uria na tujuju twaya tumagira nontu kwibange baugire ni ujia twana jia tujuju twao batikadi gutumia mbesa yo thuku ni ithi kura ibati kuthi kira ni mwana kwenda uniform tariu kira ke mbesa ikwendekana na skuru ni ambiaria igu bila ura mantu mamangi kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita wa Matini Mwambi. Ikini michezo ni ati Minister wandu kimbithia na michezo Babu na Mwamba na ugete thirikari ni kubwithia ripoti ya bieni bionde me michezo nthigurune ni kenda kumenya kithira kuri mbecha itumikite bubui na Mwamba anonanitie kuria kwanira ko kini kia Embu Moi Stadium kumania na kyo kwithira gitikinyirite kiwango kiria kiabatire wako na kyo kinyanyuma ya thirikari ndiru kwandikithia yatumire milioni ya 80 ukibwithio na Mwamba akwaregera kulungirite kini kwa iliothraniri bwa kimokiatho kia madaraka yake thira kiri karika ndeni ya county uritamwaniko mushiri katumenyethie kwamba hapa mahali tumesimama pamegharibu shilingi milioni 180 ni uhalifu ya hali ya juu sana. Hata wale ambao walihusika wanastahili wawe korokoroni, kwa sababu ninapotizama hapa sioni shilingi milioni 180 na ni mojawapo ya sababu ambayo tumesema lazima tuanze kushughulikia viwanja vyetu kwa njia tofauti. Na mwanzo wa safari hiyo ni uwajibikaji, lazima tuwajibike. Ndio sababu tayari nimemwandikia Auditor General, mrasibu mkuu wa serikali, kumuomba afanye special audit kwa fedha zote ambazo zimetumika kwa viwanja Kenya nzima, na wale ambao watapatikana ya kwamba walifuja pesa za umma, basi kuweni tayari kuwajibika. Kuweni tayari, kwa sababu hatuwezi kuwa tunaharibu fedha za umma, tunadunisha maendeleo ya wananchi wetu, alafu tunafanya vijana wetu kuchezea kwa hali kama hii. Haistahili hata kidogo. Na mimi nina imani ya kwamba audit hiyo itakuwa special audit. Audit hiyo ikikamilika, tutaweza kupata way forward cha kufanya baada ya hiyo audit. Klabu kia Manchester United ni kithirite nenda ikiona kia kiri umani bwakyo kiri semifinal ya kikombe kia Carabao